Le polka la melo officio commission ngā ruenga le malo. Talofa ma le laufufonga fia. O le sini au tu o le whaare leo o nanga ina ia vave ma ato tono le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufufonga fia. Ia whaataua ina le whaare leo o nanga lau tele. Ma ia whaamalo sianga tau sile tangata whainga ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma whaalo alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E ala i pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le laufufonga fia ma le whaamaoni le whaamanie ina ai so se tasi o le mamalo le atunu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei swinga uma e a matamai a oe whaama ite swinga le lei Talofa ma le laufufonga fia
Tamale wanti ne vai ngole tai au lea ua afatonu le tula e ono I le tautua mole unanga ni el si fongo Samoa tu ipili nei tai au fau mali nei asa fau ya le o tatou lia I le alofa malanga le lei o lo tatou atua. Ya o se whavenga foi le tatou toi ana whai mai le nei tai au fau e ili manato lea ua momo mali atu le pongi sa ya sa whai malolonga na ya tatou tangata ya to fafal to tele ya le o tatou toi ana whai mai le nei tai au. Ya o se asa fau ma losi fau ya tatou vi ia ilanga le lei o le tua e le o mawhai na pupu ulo na au ya I lunga o se tātou a tunu. I le nei vaenga tāo le o tātou se mai lunga tātou pukalame Talofa lava Samoa ya tu ina tu fo I whaalalonga le bulenga ma le o whainga nuenga company supermarketi a mau I saleufi ya a tātou whaasalonga tau amata o le nei tai au ya o le sili masani o a mai o le nei tai au o a mai o le nei tai au ya o le tali masani la fo ia tamaiti manuia lava ma tau whaafitai ya o le alofa le na fai pea ya ma le alofa I le uma e le suia ya o lo tātou atua mo tātou tātou poklami Talofa lava Samoa le nei tai au to mua le tātou whaatalofa ma le tātou whaafenloai ya I le mawalunga ma le pai o la inga sālewi ya fio anga ma la whanga teitas le ngatul tātou tunu ya mai se fo yo so se tafolo mai wa tatu fa salonga ya fa tu ba lia wale to mo no finanga lo fa ma lo so fo mo wi le tai au o atu le tatu fa Talofa ya man tatu fa fila I masani pa ia o nai matua ya fa mo fonga ta po bai to no mo tamalawa ya wai pe yo telo o vai nga masani no va ia tai au taitas e tu ai le ala tatu lo finga wenga ya wale vanga pa ke ko mai ko inga fa fulanga fanga lo sului ya wale vanga se lo makua I lumar pai ma ya bai se le malu ya na vepe le fa to afia la mai tatou sa uni nga luenga ma ta pena nei fa na ya ya ai fo I mai lo le sa vali ngal to ina mal on matua fa ma lo la vol so fo man wi ya to matua ya ile nei ta va ta va tu ai lo ma to ma pu fa lele good morning ya ma lo so fo ma bai se nei tātou paanga, ia maloa loa sa tātou o tunu. Talofa to Amerika Samoa nei tāu la solua ia tau, ia malo soi fo sopo. Whira uwe talofa to ke lau talofa ni, ia mai se malu mal pa ia sa tātou o tunu, o lo maua tātou wha salonga, ia ilonga penga ta wha ilangi lea lo o alala papa au so staffa fiol nei ke leo pe, ia wha malo soi fo maruia, malo soi fo alau le leile nei tai au. Ya upu masani lava le tātou atunu. Ya o lea ua tātou whanau I luma nuu, ai lo tua nuu. Ya mi ia I leanga le leo le tua. E wila foi, ya o lea lava ya I lava ya tātou malanga malio maleoti. Ya inai ye foi pe le mai mamae na mafutanga le tino dei. Ai il tantununga mai walunga. Ya apena na amiel to 80. Ai tu ua I tātou e to tele. Ya o Talofa le na. Tātou polokalame le nei vaenga o le tai au. Ia, I le mamalu manpa. Ia, bai se vaenga sia sa. Whita I tunga mga anuenga matiu tel po ana po. Ia, o lea ua manawa nis. A lea fo ua lama whaai unga anuenga matiu te nisi. Ia, malo lava lo tau soifua ngā lue. Malo le whai o le whaiva. Ia, o lea sa mako ka angunguru lava mako ia. Vai ane le tai au. Ia, o lea lava sa whaatino la au tau pito la au. Ia, whaatalawantu malo soifua manuia. Ole awivi o le tātou mafutanga I lunga pe angon ngalo le ea le nei vaenga le tai au. Tātou iei pe lunga le tātou kalame Talofa lava Samoa. O le toi 5 minuta tā le fitu le tāu nei. Ea, ona maua le swapoponga le tātou reporti lanta mai o le tāna le tāu. Ea, wale fu a matantu silsili lo mafau fau. Ea, po le astu langa iei le tāna le tāu. Ea, wale fai lava ma balasi timunga mafa. Ea, e lala a ke ia le sau la ato le timu. Ai le lei lava le tātou wasi o le tātou sos mauti noa le dei. Ea, o le officer va ai tau. Ea, ona tu ina atu fo i leo le tāna le tau e manino ai. Lau fina ngalo whanga solo iai au fuanga whai. Ea, o le nei fo ia salulu. Tālei tu lai fitu le whafonga lea i le lua I whasalawina tu tātou telefau. Alona tu whasalawina pe tālei tu la valu I le tau nei. Ea, a mai al tātou buklama le Terida Stop 10. Ea, ma angai mai fo I le to fasal aula ya tātou te fasoa ma tātou tala noa
ia ma te vavaalua atu ia ona e faigatā le faafogaga a lo tatou atunuu ia ma le mamalu ma le paia ona ia tatou paaga faafogafoga ia i lea foʻi taimi ma lea taimi e faamālo lava le soifo maluia o i lea ua amatalia galuega o matiuti lenei taeao good morning malo le usu ai lo lau tala ia oe ai lau malua le taeao ai lau malua le taeao ia ua faisina malulu o laua matua i tetele lava le malulu i niusila ia mana atunuu ia o leo foʻi ua amatana maitauina ia ua matua i tetele lava foʻi le malulu iā tatou i nei Samoa ia ua fai lau tala so le ia ke ia lewa koe a pakaenga i palangeki sa pisa faaleago i ai pisa faa mai ia vaaigi pinga iai kuua iai ua eseasea faauga ia an mea la leua iai e pe oga i palangeki ai aga fai mai ave faauga e lau alii le e o iuta le talaloa ia mantua la iai le ʻaufaigaluega le e tofafā ma nofo mau latou iuta le vaiaso atoa e ua la pe o vaegaga pi e faisiga malulu ia ai pe ia le ua ia le tavalaau ia talofa le totoʻunuga leina soifo manuia e lau fioga lenei taeao malo le soifo manuia noanua mai lenei taeao ai tai pa tai tele lava ia to el tamanonu tai vala mai tai foi mo familianga anga le foi le li le tapo inga le yaso tai lava vala mai ia soi foi ia le ua tamua mai lunga le tatou Talofa Samoa nei taeao ia le sunga ia nonu na ia tatou paanga mai le afioaga o paia le motele salafai tala te pele tatou laina telefoni lua tasi falua oma lua tasi falua lua ia e te valaau mai e le tatou proklame Talofa Samoa i lenei taeao Leo fo ilo mtalanga tatou a upenga te whailangi lunga le tatou tuipi Facebook page and basically tatou tuipi YouTube channel ia e tu ina mai e sau whaafilai mi sau whaatalofa ia e le tatou proklame i lenei taeao ma lo lawa soifo manuia ia whaatalofa atu pulenga ma le au whaingaluenga le company supermarket e whamato ia e latou la umalava ma lo le usu ma lo lawa soifo manuia mai se sivaenga sia le company supermarket e Frankie inai matautu ia ma le moteli salafai tanu malala ia o vaitele lotopa ia o le latou Frankie Mall i funga le ia ma lo lava le soifo manuia nei taeao le uso ia tila mai ia ma se latou ainga le tamaita ia selsa mai se foi o hana ma leilua ia good morning Talofa atu tatou proklame nei taeao ma lo lava le soifo manuia ai le manatu ia tatou se mai sin tatou faafifiaga musika le taeao vavae foi o le tatou proklame Talofa Samoa ia ai se o tatou asia le report i lanta mai
o le tala tāmu tātou tunu pe amai a tātou whaafiafianga nei. Hello again. It's good to be here next to you once more. Now I know I cannot live this lonely life without you. Maybe I was blind, but now I see the light. I was foolish then, but now I realize. 'Cause loving you was all I had in mind. Holding you so close, your body next to mine. Let's forget the past and the things that might have been. Now that we are one, so let's be friends again. Baby, I should have known you better right from the start. Now that I thought you'd understand every word I say, now that you have gone and in return you broke my heart. I was foolish then, but now I realize. 'Cause loving you was all I had in mind. Holding you so close, your body next to mine. Let's forget the past and the things that might have been. Now that we are one, so let's be friends again. Loving you was all I had in mind. Holding you so close, your body next to mine. Let's forget the past and the things that might have been. Now that we are one, so let's be friends again. Let's be friends again. Let's be friends again. Whawhiwhianga na musika sui whiwhiloia ne vaenga o le tai au mai leo bebesina le 5 stars. Let's be friends again. Ia, ina ua se maltadu taimi o lea ua toi se fuluma le 5 minuta le toentalea le itu le fitu le nei tai au. Ia, o le asi vai foi o tātou musika tātou se mail tātou reporti le nei tala le Talofa Samoa matoki lau. Whamutalanga winga lolo wa le tau numero 2 mo lau whanua ma o ngā Samoa Samoa le ana whamawina le ofisa le wa tau Ben Solomon nei e le tali tu le 5 i le waweao le sola salulu lua 5 Iuni lua hafe lua sulima. Whamalusia whautuanga mo o ngā Sami
whaamalusia whautuanga o timunga mamafa. O pea mamafa le ea I lunga New Zealand lo anga I sae ma o maia whetaya ingo savili ma timunga I lunga Samoa. Ma afuai winga awa oa whapea timunga I niso teimi e bei ona wa aia I nisi o vaenga. O nei winga le tau e wha moe a o maia timu e ta ape soloai ma e mamafa I niso teimi whapea wila ma whain stili le so. E ono au maia fo I savili o le mata bolu savili mai sae o atu e le tolo su lima nga e le wha 5 kilomita I le itula ma e wha atu ta utaimi o timunga o pea mamafa le ea lo o ta ua ilunga e ono wha tupula ia ngalo mau mai o atu le lua tesi ma le 5 po le lua ma le alfabeta I le tolu mita le mau lunga mai a fiai o ngā sami o le atu nuu I le aso tofi o mumua. O le alo o whaabalo si ai pia whautuanga mo timunga mamafa, whapia whautuanga mo o ngā sami mo Samoa atoa. A whianga ono alia e mai ai e mamafa I timunga, pua oa masi se awale no whanga baua lunga, ma e lolovai no whanga I tawhata whaala, e whaatau savili taimi o timunga, e so matatafe au sami. Ala isi wa mtalanga winga lo wao le tau le atu na mai pe atali tu le 5 le fiafia na nei o le whaitonga lo na tolu na ea o ngā sami ma lau whanua lo tātou o tunu o. Very pleasant good morning once again Samoa. Here's our public and marine severe weather information number 2 for us issued by the Samoa Met Division at 5 o'clock on this Wednesday early morning, today 25th of June 2025. Heavy rain advisory for all land areas of Samoa is now valid, and the marine advisory for all marine waters of Samoa is now valid. A high-pressure system over New Zealand is moving eastward while infusing convective zone over Samoa, bringing cloud periods and showery activities as observed in some areas. And the system is expected to bring scattered showers with periods of heavy falls and thunderstorms today. The associated easterly winds may reach up to 35 to 45 kilometers per hour across the group with gusty periods during rain. And in addition, the aforementioned high-pressure system is forecast to direct waves and swells of 2.5 or 2.5 meters to 3 meters that will likely impact the island's marine waters by Thursday. Therefore, the heavy rain and marine advisories remains in force for all of Samoa. Potentially better for Samoa, heavy downboards with poor visibility, foggy and sleepy roads over mountain passes and ranges, pulling near road signs and waterways, gusty winds during rain, strong currents with very rough seas. And our next weather information will be issued at 5 o'clock this Wednesday afternoon. E alana, ua maninol tulanga pe ona yai ia le tātou talana, le tau wha maunga, winga lolo wā le tau, ia numera lua mo o ngā sami mo lau whanua le tātou tunu o. Tātou se mail tulanga le tala tamu vaenga le atunu u lena wha mawina le afa le tula 5 le vaveo nei. O winga le tawa o savile whiolo le malo silo mata polo le uftia I Samoa, pei ta iu se vaenga whetaya ingo savile matimunga le ota oto nei ilunga le atunu u, mai au mai au matimu e a awhia ai inisi o taimi. Whautuanga malamta inga lo whamalo sia pea, whautuanga matimunga mafa o lo whamalo sia pea mo lau whanua uma o Samoa. O se venga nei polo manamutele se la whai mo le so e awa o matimo ta ape sonoai e mamafa ai popo o nesu taimi whapea nai wila mawhai tili. Mo a tae au le astofi o le ata ape sonoai timo ma e ono mamafa ai popo. Reportele tala tamu ngā te whale le anturu o lena whamawina le awhali tu le 5 I le vaveao nei se e ulia le vailuanga o le po le aso tofi. O winga le tau o awa savile whiololo ma lo sila mata po olu savile ma I sae lo a fia I pea o ngā sami o Samoa. Whautuanga malamta inga lo whamanu sipea, whautuanga mo o ngā sami lo whamanu sipea mo o ngā sami ngā te whale uma o Samoa. Whanganinga te whale ma o ngā sami matu, mo le aso ma le aso a tai au, a la savili ma matangi angi le mata polu savili mai sae,
luasfulu tolosfulu kilimita le tula o ngalu mauma e whaititia i le lua ma le awhamita le mawalunga. Paingani ngā te whale mo ngā sami saute mo le soba le aso tai au a la savili mamatangi o le angi le mata polu savili mai isae e luasfulu tolosfulu kilimita le tula o ngalu mauma e lua i le lua mita le mawalunga. Here's our morning issue forecast for our Samoa. This was recorded at 5:30 in this one state early morning situation. A moderate easterly wind flow remains prevailing over Samoa. Meanwhile, a good vertical zone lies within the vicinity of the country with associated clouds or showers affecting the Caribbean times. Valid warnings and advisories. Heavy rain advisory remains in force for all land areas of Samoa. For both Upolu and Savaii for today and tomorrow, cloudy with scattered showers, Perth heavy force at times and a few thunderstorms. And here's our morning marine forecast situation. Moderate easterly wind flow continues to affect Samoa's marine waters. Valid warnings and advisories. Marine advisory remains in force for all marine and coastal waters of Samoa. For the northern marine and coastal waters, wind directions for today and tomorrow. Easterly winds are 20 to 30 kilometers per hour. Waves and swells are 2 to 2.5 meters. And for the south marine waters for today and tomorrow, wind directions from easterly winds are 20 to 30 kilometers per hour. Waves and swells are 2 to 2.5 or 2.5 meters. Ole out ling ole na report la tamai mo tala tau ia mo lo tato tino ula fanua ia vata se fo ima o ngā sami pe ana fa mawina e le nei tai me le tai au ta lima me le afa lima e le vave au nei tala wani to kilang malo lava se fo mo ia le mai smalo fa fo ngana report se fo le nei tala tau mo to le nei tai au le na fa mawina le ta leono e le vave au le so. O winga le tau sa vai ngā pāma mau le ea loa ngai malia mai I lunga le atunu. Ainga le tau mo te lau fa mo te mali wanga le boa tai au. E ti munga ma mafa ni su taimi fa pena I wilo ma whain tili. Fea lolon malo sa savili mai mātu I sae. O le sami si si va inga yona tuatu. O le ayaina ti munga. Fa pe fo inai wila ma whain tili. Le isi tala le tau mo toki lau le amaua pe a tā le tolu fast fulu. Po le toi lua sol minuta tal fa le afiafia na nei. Talofa ni and good morning once again to Kelau. Here's your morning forecast for you issued by the Samoa Meteorological Television at 6 o'clock on this Wednesday early morning situation. A trough of low pressure remains slow moving in the vicinity of the crew. Focus minute tonight for Tokelau, occasional showers, heavy at times and a few thunderstorms. Moderate northeasterly winds, moderate seas. And for Fedaluva Tokelau, some showers and isolated thunderstorms. And the next updates, Tokelau will be issued at 20 minutes to 4 o'clock on this Wednesday afternoon here in Samoa. Yeah, Lena, ole reporti lanta mailina, talantau fa fongo fa estatu wa tumotu tua oyo Tokelau, yeah, epe ona fa mawina mo oto, fa te sima mato, yeah, ile neivaenga le taiau, yeah, maile tato official va itau le pensula, e molino nei. Se mai leo tātou taimi, ia, o lea o toi tolu minuta le toi ntālea o leitula, tāle leitula fitu, ia, e le manatu, mai elo tātou pesendei, ia, tātou se mai loa, ia, e leo lua I whaasalau nātu o tātou talafo. Forse vasi che mai
Tamila wente ne vangal taya le o tato le to le fitu I le tautumala unanga ne si fongo Samoa to ipi ya o smaila whaafonga I le lua I whaasala una tu tātu talafo le nei tai au tāpana ina fonga ina le sunga mato ai nei sa ako I le nei tai au. Whaafafonga I talafo le si ufafonga Samoa le 2AP I lunga o anala leo 5 fase fulu amo Famo tasi o fitu tesi malefa, iwa tasi tesi maletasi, malefa mo iwa lua tesi maletasi, malunga ole sino app, mai moa iai ilunga ole 2AP Facebook page, male ala ate ale malo le TV iwa, le si ufafonga o Samoa, le 2AP. Talafalava o talafou mai vai whanua. I talatumua, ua maua masini fau mo le whaaleleia o atina e tau whaatoanga ma la fumanu I lau whanua o Samoa. O lea ua whaamatu atu I le matangan winga o whaatoanga ma whainga whaiva le 5 masini ua pato hono palau ma ona mea whainga winga 5 lolipa uono, 5 lolipa usefulu ma mea whainga winga e whale inisinia o le ateu inai nei mea whainga winga. O le foa ina whaatino ina I le vai asu nei, ma na saunua le afionga le pale mea tausi a fia me na ami mata afa I le saunua nga whaapitoa, o le sau leo le malo e tauala I lana whainga paanga ma le malo saina, I malienga ua uma o ne sainia, I le ngalue ino whanua ma ele mo le tamau ainga ai maise o le tausinga o aso taitasi. O whatoanga ma whainga whaiva o le kotu toa lea, e wha moe iai le tinae, o so se atunu. O le iwa 45% o a inga I Samoa. E whalangolango I whatoanga ma le ngata I whale. Mo le soifua manuia I aso uma. O le au mai ai o le neifi so swani o masini mai saina. I lalo o le neipo lo keti. O se sila mamao lea le tato malo. E ala I le matanga aduenga. Ina ia toe ngangau le vau. Ma tina e o tato au whanua. Mo le numanai manuia. O tātou ele o loo iai le whamanuianga mo atina enga o whātoanga. E tai ane, ua whaawhaingatā mo I tātou no na ngarua ina. Ona o le ngāua, ma le tele o le maa. O nei masini o le awhisoso ani tele lea, I le tāpena ina o whanua mo whātoanga. Ma le avese ina o maa iso o stūlanga le ina tāwhia ngai. Mo le whawhaingo fia ina o tātou atina e tau whātoanga. O le anawataulawa ia tai o le malo, ina ia whaatupula ia se tamau a inga ngā whaitau limaina. Ia whaatele ina fo I tau mawha mo le soifua malolo ina le lei. Ia si tia tina e tau whaatoanga mo le soifua manuia. Ia whaititia le whaalongolango I oloa e awina mai fafo. Pa ia whaititia fo ia afianga ona o suinga ma ale o le tau. Ai mai se o le si tia o le soifua nga manuia I ainga. Nuu e ka le sia ma le atu nuu. O le fisosoani le nei le malu saina o le a whaatuina I fo I ma se fale inisinia fou. E tau sia le iai nei a seta. Ma o lea ua iai I Samoa tangata inisinia whaapitoa e toono mai lea tunuu. E whaia o onga ale au whainga ruenga. O le ofisa whaatoanga mo le tolu masina. I le tau sia le lei o nei mea whainga ruenga. E le iai se manatu o le komisina o whainga pālota ma le au whainga ruenga. O le ao o se foi numero tangata resitala o le whainga pālota ia au kuso I le fitu se fulu whapasene. E lua se fulu maleono pasene o lo oturi loa pea e le ofisa. O le asa tofi le asa whaiula I le itu la wha I le afiafi. E tāpuni ai whaitu toa no fuanga o lo whaiai resitala I upolu masawai. Ma e na oi lātou o lo iai ia no fuanga I le taimila valea. E wha wau pea o na whaia lātou resitala. O le asa whareile e tāpuni ai le lola. Ma e tu salava pele I mai ale leo na whaia lau resitala. E leo toi mawhaio na whaatino. E ui le tumutumu ma le wa aia lofa le ofisa le mamalu le atunuu. Ai ua lea isa meo toi mawhaia. Ona o lea sa ta amilo I tua le ofisa. O lea na sila ilua le ofisa. Ia ave le whaamua mua I tangata mātutua. Ma ila atou e iaia afianga tu mau le soifua. E whaia la tau resitala. O le naunauta inga le ofisa ia maua le selau pasene. O le numera o lo mo mia o le lola. Ia, o kera ngonga ko wapenga lulu ngumera le runga ongo
o whakaape wawe parmingi, e mangkua whapere whakaape wawe parmingi o lai whawaua. O le lola e whakapungi le makanga Oktober, this year. Ia ai a kongo fo ia finga ngalo ngalo le whakaape le parmingi. Iwa wawe leo mai. O le siku le lei la mai kau. O ie whape o whakungi o siku. Ai la mai kau. Ia wa mai roi unga me o whako singa i e whaia. Ai fu ia a paki. Ia e waila le sau leo mai ai. Wa pe wa kala ngoka nga kai whako singa i e sapu ia ai. O la unga ke kilo ia i le po i le. I lo kulanga wha ulol makanga ruenga. Mane ngau nga makumanga o le skara. Ia o le wa kulanga le mai. Le koe kasingi vai aso le koe. Il ka ko le skala. Kan sia magole le lo suiva feiva salau. Suiva le koe. Ua whamawina fo'i, e to te leo i la taua whaonga ina lunga upenga te whailangi, e whaatino ia la tu resitala. E li maa tolu se lau wha se furumale iwa sa resitala mai upenga te whailangi, wha tolu se lau lua se furumale lua, e le i mai ale leia la tu resitala, o Samoa e pito i to te lea itanga talo whaonga ina lea au aunanga, lea e o atu le iwa afe wha se lau tolu se furumale valu, ai lima se lau tolu se lau lua se fulu, ua mai ale leia ona whaia la tu resitala, ona tutoia i lea o le whainu mera, e whaafe se lau se furumale valu, o lo o tau wha mai a. E to alua se lau tolu se furu tolu tanga te o lo o lala i atunu mamau, e to aiva se furu wha ua mai ale leona resitala, a e to alua se lau mole wha, e le i mai a ona resitala. O lo o whanga solo wha atara noanga le komisio ngā ruenga le malo i sui o nu umasui te maitai, i le tula fono tau wha ofi o le teuteunga o le tula fono o ngā ruenga le tausanga rua whema le wha. O le nei teuteunga e mafua mai o na le tau mawhai e wha le leia masi tia le au nanga le komisio ngā ruenga le malo, e ala i aneta i ala mawhainga wha vai. Ua sila le ofisera komisi, ua iai swinga i isi tula fono lo wha atauta iai ngā ruenga, wha apea marienga wha avau malo o lo o saini li mai le malo. A to ai matulanga i whainga tala whengai, o swinga i lea taimi ma lea taimi o wha vai, ai meise o whainga sili o na le lei e wha afoe ai mata uputanga ta whainga ruenga le malo. I li whapea na telen tūlanga fo ia i ni whawhita uli sa whapea ona me tau ina petai. Sa i wai ei le sila le komisi o te lela fo ile manoa e mawhai ona whaale le ia tili. Ia tātou ala fua mawhainga whaavai o lo iei nei. Ia whaataseila manailu i tau i le tūlanga o le onga tasi o tātou taiala ma tātou whainga whaavai i tūlafono lo iei nei. Ia manisio suinga i malienga bao malo u whapeona senili mai le tātou atunu. Ia maawala lava e whaavave e le whaatinonga o nisi o tātou taiala o lo iei. Whaataitainga o tūlanga i le filifilia o le whainga o filifilinga fo ia mo to whinga tau alo i tono le tātou malo ia po wavano fo ia whaakonkarate i lunga i le vaenga o whaurulunga. Ia o lo iei la vanai vaenga mwhai ona vave whaamosalile le lei o le whaatino ina o tātou whainga filifilinga o lo iei peona iei le ala fua o lo iei le teminei. O le komisio ngā ruenga le malo, tasi leo ofisa sa whaavaina i le whaavae a le malo Samoa. E leo vaenga umo le tula fono o lo teu, ua na o ni nai vaenga, e pei o le suinga o le whaatulanganga o tutongi o tulanga tofi, o lo o iei teu nga, ia mawhai le ofisa sili o pūlenga o ne sitia ato se tangata whainga ruenga, i se tulanga tofi i tutonu se matanga ruenga, i tutonu o le tolu masina, e tutau i le ofisa sili o na whautuaina le komisi, o lea tangata ua silia o whainga o manaonga o le matanga ruenga. O lea whaatinonga e whaia pe a whai ua suia e le komisi le whaatulanga ina o tutongi o se tulanga tofi o lo o mia e se tangata whainga ruenga ma ua avanua i tulanga tofi o na ofuafanga le komisi. Ia whaamanino le tatau na whaava i aso e tu ina atua si tusi whaamawai e le isi tia tulanga tofi. Ia avanua kona karate mo le tongi ina atua whaamanuianga ua anga waa i ai le tangata whainga ruenga tu maua le malo. Ai le i avea ma ofisa kona karate. E whaamalu ina foi to whinga fou i le aso e sainia i se kona karate. To ilo ai le whaasara launga tau se le ni tolu pasene, e to e sea mai i te tongi le au whainga ruenga i te tonu le tausanga, ma ia whaaofi le whaasara ngā le whaamalo lo le tu mau se tangata whainga ruenga,
e au noa ma se tutongi i le silia ma le masina. O te unga e whaofia i suinga o tulafono whaavao malo e whaala putuputonga o ngā ruenga tauleipa ina ia mawhaia o na awa ia tutangata whai ngā ruenga i soro te te ma ia mawhai o na whaamalolo mai ngā ruenga i la tau e maua ua to e sea mai ngā ruenga e au noa ma se whaanoi pe aso aso whai ngā ruenga e lima e to e sea ai pe siri atu foi e tele nisi o te ungo lo whaanga solo ai whaataranoanga ma e lua aso o lo whaanga solo ai le nei whaataranoanga sa talaina i le aso na nafi ma o le a whaamai aina i le aso. Ua whaamalusia whautuanga mo o ngā sami i le atunu u atoa, i le lipoti mai le ofisara wa ai tau, ua iloa ai le tutau na mata alia o tangata tau taima i la tau e ngā lulua i lunga wa ala upasese, ai whapea fo i le atunu u atoa na nofo tūla tai le sami. O nei tūlanga, e afua mai i pēa mamafo le e o lo ta ota mamau i sauti se sae o le atunu u, ma o lo whaawa upeo na au mai a ngalu mau ma ilunga ifo o le lua tesi ma le 5 mita. Whaapea sa vili o le mata upolu po sa vili mai se sae, ma a fia ai o tātou o ngā sami. Ai peita i whaapamunga la ta mai o ngā sami o lo o atangi ai le whaititia ma lia ai o le maululunga o ngalu i lalo ifo o le lua tesi ma le 5 mita, i se taimi muli o le aso. E so matatafe au o le sami, ma o whautuanga o tu ina mai mō vaenga uma o le atunu u, ai meisa ia i la tau e fuafua e whaia ni tā whaonga, i mata whanga po ta elenga foi, i na ia tau tuana le saunga le mū, a o iei Samoa i winga lolo wa le tau e peuna diputia, e le ofisa o le va ai tau. Talafona mo le nei vaenga le aso manmia tele, fuafuanga whenga iei masi o tātou atunu u. Whaafafonga i Talafo le si ufafonga Samoa le 2AP i lunga o anala leo 5 fase fulu amo wha mo tasi o fitu tesi ma le wha iwa tasi tesi ma le tasi ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi ma lunga o le Sino app ma i moa i ai i lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ata le malo le TV iwa le si ufafonga o Samoa le 2AP. O le nau whaafonga le tātou tunu o i le lua i whaasalawina anto le nau tātou Talofa le nei tai ao ia e pei o nā tāpreina mawhongaina ia e le sunga matau aina i sa ako whaafonga lona toitu inātu pe atali i tula e walu i le tai ao nei. Tātou se mai le o sotolu minuta te nele i tula fitu tātou whaafifianga musika le nei tai ao. Susu i la wala Sasala le pungala au mata la uau Leitio po i Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Taiao nai matani ufea ngai male ata Petala le lei ua soho ai nei Samoa Isa ti tau whao le sua mani e o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona malongi Le aso fou ua foa ina i le Samoa moni Le itio fo i Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani u whea mai ma le a
so ai nei Samoa. Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoa Leiti o po i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei o aso o ai nei Samoa on the sea, whispering that you are waiting there for me. Unfold your dreams. You are a paradise. Your magic charms and lights my life, fulfill my dreams. My island maiden lives across the sea. The stars, the moon and you, the hills, the sand is you, the birds are singing too. My song is all for you. This is an ode to a Samoan beauty, and she is you.
sing to. My song is all for you. This is an ode to a Samoan beauty, and she is you. Tamalu tine vai ngole taiao le ua lua se fulu ma le tasi minute le wata ine le tu la fitu ya ile tautu mala unanga ni elsi fongo Samoa tu ipil nei fo i taiao ya ole asolulu nei ya taifa talavatu ma lo lava so i fomanuia ya abai se fo i latou na ua anga mai lunga la tele ya ma lo le usu o le api tau feo lolo taimi nei e fa le opisi telefoi ya le anga i mai fe malanga inga lunga le awala ya awale mole mole na ifa na ya latou wa onga toi lua vai aso toi vaso nei vai aso lea ya tu ua foi le nei kwata lona lua latou ya onga wa le otele la vai na maea ya so enga foi le onga titono le sanga po le mid-year exam ya anai fa now atalo atalo malu la tro ila to le lo ma futa mai lungo tatou o penga te fa ilangi ya atalo atalo sunga abira amo fale tangwai morning wala foi ya nei tangata fa atasiatu i Alaska ile taya ma lo lava ya good morning good afternoon abira amo ya manuia tele favor matiu te pe ani nei taya Adalavanto le songa ya bol longo ha lol so ifo manuia tiu ne yaso good morning Paul manuia lo waso adalavanto ile songa ya seula metisia mai se folfalto ya Oliana ya ma nai nga umala vai nai California manuia tele na ya tu fenga mala longa le nei ya uli wa le wa awa uli vaenga le o ya Trump malato vaenga ya adalavanto le songa lita se yuli ha lol so ifo manuia ya le alo whanau longo atu pia good morning Lita manuia lau taiao ya ole sunga ya tapuala fa lima tau tofi ya ma lo la wal soifo manuia lo fatu pa uma fa besta to utnu ya good morning tapuala manuia tiute ma faival nei taiao wa talo fatu ya sisi Kirith le alo whanau longo atu i la pani good morning ya ma lo la wal soifo manuia ele nei vai ngale taiao nei tatu banga mai se la tolo mfaiona mafuta mai lunga le tatu live ya ele nei taiao fa ma lo la wal sui fumon ya ma lo le usu ole fa manatu la vai al tatu puklami Talofa lava Samoa ya ole tali lo ma lo le taiao ma vai po waino fala au ole tulanga pe nei va talo va tu ile kamani supermarket ya amawi selfie ya siwa ngasia le lo tu vai pe la tu au e lango no suol tatu buklami Talofa lava Samoa e lea taiao ma lea taiao ma manua nei ave taavale fa maranga inga luana tele ya ma no le usu au toana lava lo saunga le mu ave yail fa mua ya ol fa auto lava bi ole routine ma sani lava le na tatou ya lea o ia le mata pia le manaya na no fa manatu tatu buklami ya wa lea wala talata time busy ya o le anga mai al tele ma le anga atu le ngata mamano le ufainga alwenga ya mai se nei fanau ya onga ia malawa singa fufanga ese pe ona ia ile tangata ia malano le afu nei ya so ya fa malo to le sai fa tano vanto le se Sofia ya masalato ainga so al fa fianga inga mal fatua mai se fo le anga mai mo nga alwenga matiu to nei tai good morning ma lo na vol sui fu manuia ya ele nei vai ngale tai au fa tano vanto le motele sala fai ya fa tano fa fo ya manono ma apolima fa tano fa ya pasta tavita samia ya salato fainga alwenga le wa ya to lato wala
ia mo ngā luenga matiu te ina mala valeli whaneolo no se fo ia nime mai silfa tu ia olam se lato waenga ia malo le ngā lue malo on sai tiu te mawhaiva pe ona iaile nei tai au ia mai se whaatano whātu i le sunga onsi ia ma se lato kambani le Jan Sam i nai malifa mai se fo i o matautu ia tena ia vailoa mai se fo i le onsi nato papa shop i nai no whalii ia male o whai ngā luenga malo le usu nei tai au talo whātu i foi ia ele tina ia ulim salato enga santo wa tele tele sala fai talo vanto le fionga ba lo ia masalato wa enga lo nei tatu paanga ia le tamaya mo malo masalato wa fato anga inai fala siu fa talo fa fo ile tamaya beni amina masalato wa inga e nai fale lo niu ia fa talo wa te mai lo longa salato wa au fai ngā ruenga fo ia e nai palauli ia malo lava le soifo manuia me se la fionga a foa ia o le tamaya so tu muam se la to inga inai salavanu good morning malo le soifo manuia mai se le songa lua ia ma se la to inga inai sanga a tano vantu lu se malama ia mai se fo o le totonga ia faitalo tali talonga ai nga umala vai inai sa tau manuia tele tiu te mafaiva ia e pe ona yaile nei vaenga le tai au. Se mo tato taimi lea ua lua sol fitu minutu tenele tu la fitu. Ia tato se mai, sina tato wha fianga le tai au lunga tato punglami Talofa Samoa. Ia o le sao le ua bese le Ainga Band. Lo watunu pe le Samoa. Samoa e ole mea ato, tau tua ele
Tamilawati ne vangal tayao hea o lea ua awhatonu le tu la fitu le tautumala unanga ne se fongo Samoa tu ipi. Fa talofa tu le sunga ya vai moana se o malo. Good morning. Ia o lea sofa naua se o tama o Rapson se o malo ni a toi lona sulima tau sanga. Vatu aya lo faanga matua vai moana ma se o malo. God bless you son. Ia lena. Ma wala wado al tātou a polkalame whamanianga soifoma so whanau. Ia, i le mai o le toitu dātou tātou telefol tāle i tula walu i le tai o nei. Ia, e tō mai bea lau whi autus to sia i longa le tātou Facebook ma le tātou YouTube channel. Ia, whapena o na mātou a mtolo lawina ma tu inatu whamanianga wa soifoma so whanau. Ale o tātou se mai longa le tātou polkalame le Eterina Stop 10 i le nei tai o tātou whawhiwhianga lava musika. Ele tātou lava ngangana Samoa, ia, awala fo ele taitorina, ia, o au fo whanga solo, mai so nei whanau ia lātou wa o onga, ia, wale whaisina malolonga le vaenga lea, le si vaenga Utah le University a wao Samoa, ia, o leo whilawa maua le awa noa no whali, ia, so swani fo inai whiau, ma tiu te whai tono le ainga, ia, e whai lawa le whiau, ia, ma whai mea onga, le o telefo ina mai asu enga o le media exam, ia e le tele wa onga mawalunga ma onga tulanga lua ia wa onga ekalesia wa onga tuma otil tātou tunu ia ai mai se fo io o le autini fulaiti pe o le vaso nei le tapena il fa mai no nisi la fa tino nei le latou wa aso fo ile o le ngana Samoa ia o la nga ia tuai le whanau o latou puletasi o latou aloa e teu lava o oil tamaitai Samoa e teu o oe o le li i Samoa. Te lena nawa onga le whaatini na vaso nei, o nei nisi, tai au nisi, ia malito tele, ia lea whaatino na tau fufanga na i le House of Riley. Tātou se mai tātou Eterina Stop 10 musika, ia o le nei vaengal tai au. Lea le tangamoa, soa Felice Mikaele, ia musika le tai au. You know what?
So me lo watine vangal taya o lea ua toi se fulma le valu minuta le tuanta lea o le itula e valu ya tato se mai le siva afifianga nei mai le tato e terina stop 10 ya o le fatunga mai andante fio moas ngā le lue mama nuao. Atu ile tamandoa
Whawhiwhianga na musika sui whewhilo I nei vaenga le tai ao hane seto whare moe whaavavau le alofa o Yesu. Ia, e na ua tātou se mai le tātou taimi ia o lea ua toi se fulu minuta le tuanta lea o le itu la e valu tātou I belunga le tātou e Terina's Top 10 ua longo I tino matangi ele lei.
Whawhiwhiangana mai leo webesea le kolisio a vele le vaenga le tai ao. Ia, ina ua toitoro minuta le ton ta leo le itu la e valu. Se mai le whawhiwhianga leo webesea le awa e tā walunga. Ia, la tātou e Terina Stop Tēnon tātou se mero lea e le toito i datu. Wa tātou talafou le nei tai ao. Tala means too much talk. Savali means go for a walk. Talofa Samoa means I love you. Take it easy, fai lemu. Tala means too much talk. Savali means go for a walk. Talofa Samoa means I love you. Take it easy, fai lemu. Talofa umala fai ma mea fai ngata. Suel popolonga le firma le saula tonga. Le tetalia o moonga. Awese malapanga pena tamasania. Talofa umala fai ma mea fai ngata. Suel popolonga le firma le saula tonga. Le tetalia o moonga. Wamalia Whawhiwhiangana nei vaenga le tai ao. Tā walunga fo ele nao le tātou e Terina Stop Tēn. Ia, mai lawa bese le awa. Ao le o tātonu nei ma le itu la e valu. Ia, o se malau whaafonga e le toi whaasala wina atu tātou talafoa le nei tai ao. Tapena ina mafonga ina e le sunga e mato aina isa ako. Whaafafonga i talafoa le siufafonga Samoa le 2AP. I lunga o anala leo 5 fase fulu amo. Wha tasi o fitu tesi ma le wha. Iwa tasi tesi ma le tasi. Ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le Sino app. Mai moa iai i lunga o le 2AP Facebook page. Ma le ala ate ale malo le TV iwa. Le siufafonga o Samoa le 2AP. Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, ua maua masini fau mo le whaaleleia o atina e tau whaatoanga, ma la fumanu i lau whanua o Samoa. O lea ua whaamatua atu i le matangan winga o whaatoanga ma whainga whaiva le 5 masini ua pato, hono palau ma ona mea whainga winga, 5 loli pa uono, 5 loli pa usefulu, ma mea whainga winga e whala inisinia o le a teuina i nei mea whainga winga. O le foa ina whaatino ina i le vai asu nei, ma na saunua le awhionga le pale mea tausi a whia me na ami mata awha i le saunua nga whaapitoa, o le sau leo le malo e tauala i lana whainga paanga ma le malo saina, i malienga ua uma o ne sainia, i lengalua ino whanua ma ele mo le tamau a inga ai maise o le tausinga o asu taitasi. O whatoanga mwhainga whaiva o le koutu toa lea, e wha i ai le atu tinae, o so se atu nu.
O le iwa 15% o a inga I Samoa. E whalangolango I whātoanga ma le ngata I whale. Mo le soifua manuia I aso uma. O le au mai ai o le nei fisoswani o masini mai saina. I lalo o le nei polo keti. O se sila mamao lea o le tātou malo. E ala I le matanga aduenga. Ina ia toe ngangau le vau. Ma tina e o tātou gau whanua. Mo le numanai manuia. O tātou ene o lo iai le whamanuianga mo atina enga o pātoanga. E tai ani. Ua whawhaingata mo I tātou lo na ngarua ina. Ona o le ngawa ma le tele o le maa. O nei masini o la fisosoani tele lea. I le tāpena ina o whanua mo whātoanga. Ma le ave se ina o maa iso stūlanga le ina tāwhia ngai. Mo le whawhaingo fia ina o tātou ati nai tau whātoanga. O le anawataulawa ia ta I o le malo, ina ia whaatupula ia se ta mau a inga ngā whaitau li maina. Ia whaatele ina fo I tau mawhamo le soifua malolo ina le lei. Ia si tia tina e tau whaatoanga mo le soifua manuia. Ia whaititia le whaalongolango I oloa e awina mai whafo. Pa ia whaititia fo ia whianga ona o suinga ma ale alo le tau. Ai mai se o le si tia o le soifua ngā manuia I ainga. No u e ka le sia ma le atu no u. O le fisosoani le nei o le malo saina o le a whaatuina e fo I ma se fale inisinia fou. E tau sia le iai nei a seta. Ma o lea ua iai I Samoa tangata inisinia whaapitoa e to ono mai lea tunu u. E whaia o a onga ale au whainga ruenga. O le ofiso whaatoanga mo le tolu masina. I le tau sia le lei o nei mea whainga ruenga. E le iai se manatu o le komisina o whainga palota ma le au whainga ruenga. O le ao o se foi numero tangata resitala o le whainga palota ia au kuso. I le fito se fulu whapasene. E lua se fulu maleono pasene o lo oturilua pea e le ofisa. O le asa tofi le asa whaiula I le itula e wha I le afiafi. E tāpuni ai whai to au no fuanga o lo whai ai resitala I upolu masawai. Ma e na oi lātou o lo iai I ano fuanga I le taimila valea. E wha wau pea o na whai a lātou resitala. O le asa whareile e tāpuni ai le lola. Ma e tu se lava pe le imai ale leo na whai a lau resitala. E lea toi mawhai o na whaatino. E ui le tumutumu ma le wa aia lofa le ofisa le mamalu le atinu u. Ai ua lea isa meo toi mawhaia. Ona o lea sa ta amilo I tua le ofisa. O lea na sila ilua le ofisa. Ia ave le whaamua mua I tangata mātutua. Ma ila atou e iaia awhianga tu mau le soifua. E whaia la to resitala. O le naunau ta inga le ofisa ia maua le se lau pasene. O le numera o lo omo mia o le lola. Ia, o kera ngonga ua wawe ngā lule ngumera le runga o ngā ua whakape wawe parmengi, ia. E mangkua ngā whapere whakape wawe parmengi o lai whawawa. O le lola e whakapungi le makanga Oktober, this year. Ia ai a kongu fo ia whinga ngaro ngā le ri whakape le parmengi. Iwa wawe leo mai. Yo le siku le lei lau mai kau. Ia whape o whakungi o se siku. Ai lau mai kau. Ia wa mai roi runga meo whako singa ia whaia. Ai fuia a paki. Ia e waila le sau leo mai ai. Wa upe wa kalangoa kanga kai whako singa ia sapi ai. O lau ngā kilo ia I lea po I le. I lo kulanga wha ulol makanga ruenga. Mare ngau ngā makumanga o le skara. Ia o le wa kulanga le mai. Le koe kasi ngi vai aso le koe. Il ka kore skala. Kan fie magole le do suiwa feibe salau. Suiwa le koe. Ua whamawina foi, le to te leo I la taua whaonga ina lunga upenga te whailangi, e whaatino ia la tu resitala. E lima awhe tolu se lau wha se furumale iwa sa resitala mai upenga te whailangi, wha awhe tolu se lau lua se furumale lua, e le imai ale leia la tu resitala. O Samoa e pito I to te lea itanga talo whaonga ina lea au aunanga. Lea e o atu le iwa awhe wha se lau tolu se furumale valu. Ai lima se lau tolu se lau lua se fulu, ua mai ale lei ona whaia la tu resitala. Ona te toia I lea o le foi numera, e wha awhe se lau se furumale valu, o lo o tau wha mai a. E to alua se lau tolu se fulu tolu tangata o lo o lalai atunu mamau, e to aiva se fulu wha ua mai ale lei ona resitala, ai to alua se lau mo le wha, e le imai a ona resitala. O lo whanga solo wha atara noanga le komisio ngā ruenga le malo I sui o nuu masui te maitai.
I le tulafono tau whaofi o le teuteunga o le tulafono o ngā ruenga le tausanga lua whema le whā. O le nei teuteunga e mafua mai o le tau mawhai e wha le leia ma si itia le au nanga le komisia o ngā ruenga le malo e ala i ana ta i ala mawhainga whaavai. Ua sila le ofisa o le komisi, ua iai suinga i isi tulafono lo whaatauta iai ngā ruenga whaapea maarienga whaavau malo o lo saini limai le malo. Ato ai matulanga I whainga tala whengai o suinga I lea taimi ma lea taimi o whaavai. Ai mese o whainga sili o na le lei e whaafoi ai mata upu tangata whainga ruenga le malo. E le whapea na talentulanga fo ia I ni whawhita uli sa whapea ona mai tau ina petai. Sa I wa iai le sila le komisi o lo te lela fo ile wanoa e mawhai ona whaalele ia tili. Ia tātou ala fo ama whainga whaavai o lo iai nei. Ia whaatasiela manai lo I tau I le tūlanga o le onga tasi o tātou taiala ma tātou whainga whaavai le tūlafono lo iai nei. Ia manisi o suinga I maalienga bao malo o whapeona senili mai le tātou atunu. Ia maawala lava e whaavave le whaatinonga o nisi o tātou taiala o lo iai. Whaatatainga o tūlanga I le filfilia o le whainga o filfilinga fo ia mo to finga tau alo I tono le tatou malo ia po wano fo ia whaakonkarate I lunga I le vaenga o whaurulunga ia o lo ia I la vanai vaenga mwhai ona vave whaamosalile le lei o le whaatino ina o tatou whainga filfilinga o lo ia peona ia le ala fua o lo ia le teminei. O le komisi o ngā ruenga le malo, tasi leo ofisa sa whaavaina I le whaavae a le malo Samoa. E leo vaenga umo le tulafono o lo teuteu, ua na o ni nai vaenga, e pei o le suinga o le whaatulanganga o tutongi o tulanga tofi, o lo iai teuteunga, ia mawhai le ofisa sile o pūlenga o ne sitia ato se tangata whainga ruenga, I se tulanga tofi I te tonu se matanga ruenga, I te tonu o le tolu masina, e te tau I le ofisa sili o na whautuaina le komisi. O lea tangata ua silia o whainga o manaonga o le matanga ruenga. O lea whaatinonga e whaia pe a whai ua suia e le komisi le whaatulanga ina o te tongi o se tūlanga tofi o lo o mia e se tangata whainga ruenga ma ua avanua I tūlanga tofi o no fuafuanga le komisi. Ia whaamanino le tatau na whawa I aso e tu ina atua se tusi whaamawai e le isi tia tūlanga tofi. Ia wanoa konkarate mo le tongi ina atua whaamanianga ua anga waa iai le tangata whainga ruenga tu maua le malo. Ai le I avea ma ofisa konkarate. E whaamalu ina foi tofinga fou I le aso e sainia I se konkarate. Toi ilo ai le whaasara launga tau se le ni tolu pasene. E to e sea mai I te tongi le au whainga ruenga I te tonu le tausanga. Ma ia whaaofi le whaasara ngā le whaamalo lo le tu mau se tangata whainga ruenga. E au noa ma se tutongi I le silia ma le masina. O teunga e whaofi ai suinga o tulafono whaavau malo e whaala putuputonga o ngā ruenga tau leipa. Ina ia mawhaia o na awa ia tutangata whainga ruenga I soro te tee. Ma ia mawhai o na whaamalo lo mai ngā ruenga. I la tau e maua ua to e sea mai ngā ruenga. E au noa ma se whaanoi pe aso aso whainga ruenga e lima. E to e sea ai pe sili atu foi. E tele nisi o teunga lo whaanga solo ai whaataranoanga. Ma elua aso o lo whaanga solo ai le nei whaataranoanga. Sa talaina, I le aso na nafi ma o le a whaamai aina I le aso. Ua whaamalusia whautuanga mo o ngā sami I le atunu u atoa. I le lipoti mai le ofisara ai tau, ua iloa ai le tutau na mata alia o tangata tautai ma I la tau e ngā rulua I lunga waala upasese, ai whapea fo I le atunu u atoa na nofo tūlata I le sami. O nei tūlanga, e afua mai I pēa mamafo le e o lo ta ota mamau I sautisa sae o le atunu u, ma o lo whaawau pēo na au mai a ngalu mau ma I lunga ifo o le lua tesi ma le 5 mita. Whaapea sa vili o le mata upolu po sa vili mai se sae, ma awhia ai o tātou o ngā sami. Ai peita I whaapamunga la ta mai o ngā sami o lo o atangi ai le whaititia maali ai o le maululunga, o ngalu I lalo ifo o le lua tesi ma le 5 mita, I se taimi muli o le aso. E so matatawhea o le sami, ma o whautuanga o tuina mai mō vaenga uma o le atunu u, ai meisa ia I la tau e fuafua e whaia ni tā whaonga, I matawhanga po ta e lenga foi, I na ia tau tuana le saunga le mū, a o iei Samoa I winga lolo wa le tau e peuna diputia, e le ofisa o le va ai tau.
Talafona mo le nei vaenga le aso man mia tele fuafuanga whenga iai masi o tātou atunuu. Whaafafonga I Talofa le siufafonga o Samoa le 2AP I lunga o ana la leo 5 fase fulu amo whaamo tasi o fitu tesi ma le wha iwa tasi tesi ma le tasi ma le whaamo iwa lua tesi ma le tasi ma lunga o le Sino app mai moa iai I lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ata le malo le TV iwa le siufafonga o Samoa le 2AP. Taimulu watine vaenga le taiao lea ua se fulu mali tolu minuta leo tainele tu la fitu whaafonga tali tu la valu. Ea, ua whaafonga fo le tātou tunu una ua mai ale toi whaasalawina to tātou telefo mai le sunga ia mātou aina isa ako. Ea, e pe ona iai le nei vaenga le taiao. Ai, toi whaatarawatu, ea, tātou iai pe lunga le tātou buklame Talofa lava Samoa. Talofa atu le fionga a misa, ma le no whaalo le nei taiao. Good morning, ma alolo soi whomanuia. Talofa atu le sunga talivui. Ea, soi whomanuia le mafuta atu nei pia New Zealand. Ma lo lava le ala usu I tiuta mga aluenga. Talofa atu fo ile fionga a whamasanga, Sam nominator so puanga. Ea, ma le whale tua, ma le ainga lii. I malolo le lei, ma lo lava le soi whomanuia. Malolo le mafia mal, malo lava le usu. Talofa atu le sunga ia misi sona lote. Ea, talofa lava manuia tele le ia, so alofa atu I ainga umai Samoa, God bless. Mai Brisbane I Australia. Talofa atu le sunga kele ko leo, Fasavalu, Wainesa. Good morning. Ea, le alo mafuta atu I leone America, Samoa. Ea, good morning. Lo lava le soi whomanuia ia tau. Ea, I tiuta mawhaiwai pe ona iaile nei vaenga o le taiao. Le o tātou se mai, tala tātou leina telefoni mo le tātou proklame whaamanianga o aso soifua ma aso whanau. Talofa le toto o lunga leina. Talofa. Soifua maruia le fionga. Wala awa ki nei. Tātou hiusi unga o maana. Whawhetai tu lawa I proklame se te ala usua I te proklame le ama. Palongo ngai ya le tuli le o te mi foi asfana ai mo e o au mi mai o la to aso soi fu ni te ya mo le tela u fa mano mo fa mai senga a mai se la sunga o penai ma ta to tu ne te ai ma wala u fu ma wala u to fa o lo manatu o wale to ai no la tu ya wala au te mi pa mga umin pes mon mga o pe fale ola mai tu ve o de feinga I talama fia lewa taino mai le fionga sele aula ma te vavalua wai pe wa ia te fataltali ia se taino mai le sunga sele aula ia te muso inga le skaka kul taia wa ia penga nga uku ale vai masia ki swa o ia o ka masa o ia o mai uli le aso ia le nei te mo ste mi te va awati ia pa tele lava awati nei ya ana tele lava fionga vala mai manu ia tele nei taiao pena fo ia soifua ia le na to o mai ana le vaenga le taiao ia Talo fatu le malo la tunu I lantou le alo mafuta mai lunga tātou penga te whailangi. Ea, talo fatu le sunga ya Mikaele Malaki, good morning. Manuia tele ne ya solo fatu tau wa I Mikaele. Ea, o le sunga ya Mikaele Malaki. Ea, malo la valsrifo manuia le neva inga le taiao. Tātou peselea, ea, ona so mai lea ia angai mai fo ile to fasel au la multa to putlami masani nei vaenga le taiao
Vivianga na musika se fefilo ya nevaenga le taiao mai leo bebese ali manu tunen scanlen ya ele aiseta se mafayo na ya avesea ya le mahutanga ma oele pele a faso ya ele nevaenga le taiao so i forma nuia ele autofa sa le aula malo le usu ya fa malo foi le on sai malo foi le fonga me se foi ya fa malo il tanto tunu le wa ala usu foi ma matanga wenga la tu yo le so lu pa as fa timu malta fa timu le sa place timu ngai stai po ana le la va vao ya se yo me le timu ta o su ya ile mai ta watu foi le fenga solo ai ya male ngai mai yo le tinu ele nga tele ta lo le yopia ya me se so se vai ngol ta tu tinu mana yo foi timu ya fa su foi le lo le ele ya tau fa malu ai foi le ma fa male e lo ta to man vaina e la foi ma tali tulanga foi le na ila auto ya ila to lo fai fa to anga manga la to lo fai povi ma poa mo to lo ta ya nga tel fai pala se te se fei ngoi foi ngai mangula ko ya mi se la to lo fai ngai so se atina Olo te tila tulo to va so ole o yel malul ta ya ia ole ipuki ya nga fai ita oi ma vai ma toe ma vai la ti vole le pe suka ya pe ka wal vela ya malo ole vana ta vala au bai malo ta tu tu ya estatu tanal ta ya le la no fa ilo atu ai wa to ya nga le ku le vai masia ki swa uma ukur fruk ya ai pe fa tal ya to fa se le ulo ya le ngai fa singo le kamaka mo le nga vale mal sa onga wale sa wel kamana lo vai ale vai po vese me nga ingoela lo vai ale ang poso ya wale usu mai foi kamikere maunga ya fa tu ta tu no ai le wa mata le lo pisinisi ya ma vai nga umo le wa mata nga nga io tu langa masani ai foi la poloka mai lunga le la tele ya o la ye le pasi mai la fa nga le ya mana ya tele so swali masani ya na wale tau tu le fo ia tau fa na tina tit fenga solo ai to tele mai se ya o tau so swani fo le la tu masani de me tu ai e mana ya va nga wa ina le va so ole ku le kiu ala me yo sala la ku me e lo fia wale me ya wo sa foi de so al pomori ya poloka no ga me ya fa ye de ni fa ve la ve tu ya la sa maria la mi ngoi ma ya ai lo fia la wa i vo se me fa pena ya wa le mi ngoi fa ya ma le mi ngoi ma ki ya ai sa fa malo le usu manu voi au ta vale ya la mahuta mai al motele se la fa va so ya la to foi pa masan e vole lai tu o ta tu tunu
ia malo te loa le e pisiani se vai nga foi le ia ba la to le I faia la to le stala o Carlo Faes o le ia vai he mo mai a martanga tale ai le skala o martimi le au te loa na tasi la mo na no fanga na sala final maftanga la le no fanga na lo fiso tinam to mai ta ina saloloka ia ba wale to ia se ngar venga foi le to tu atu tu no ma fi anga wa umar ngar venga na mal kausanga ke ngi io ka milo o tongo au loku ka milo ko ngu ia ta milo tono fisa marisio o mtanga wenga o pisinisi kai mirangi ia koe a inga ma to tina ta mai ta to sa vai ta a fai o era ki ia sa e di fai lo le skala ia o sa ia nge isa lolonga ke pasi mai ia isa le long o ia nge singa pa mo fa sa vili fo le ia de ki ar pasi ku ka foi ia o tulanga o le to e ko el vai sol ni ma vai sol wa pia o le lo pras ko pras faile vai aso fo e fa mai ai ia na tai mi o le o fa tulanga ina e tapuni ai nga lo nga tato viso foi nga palota e ta o tele mo tato wi ele I o la vai ia tatia ia nisi o lave ma nisi o fa fita uli tau sori nga tula fono le o pu el tato ofisa ia o vaenga na o lea o mea ututupu ai mo tatou ele I restala ia e tā ua tere lo restala a te wha mo se sausui tau vai ave oi e nei ele koe ise me va pe ngā ia pe kongi foi se pase se ki sa wai le yo me le voi ai wa la oi vai adwa oi le uma foi la kui le pe umarkim ia fai la restala wa ma ko ia va ve o kala kui ala o tau ngao ia o te macho o ngau a talo sia o tele o loa ia I le tele ngal fama ole foi numero ale o pasi mai lo fisa pe le o lunga le valsu lima bol valsu fitu pe valsu river ia o le da a fai se lau la se lau se fu ia le ala ko pisalo ke lo fu mo tu po afeta to ele I e ke le aso ke le a ko ponyo ve aso mo ve aso fo ia ai mai se ka ko ke vai maunga sole faleaka ia nga tatou vai maunga tatou faleata ia o tatou le tuli le tatou visa ma o lunga tele numero au tatou ele I stala pa malo to ai va tano va to le fionga kom sina ia le fionga ia to le foa to ia Filolo Alexander John Stanley ia ma se le malo la to office le fengo fie ele fengo fie a te lofo ta ua kere ni fenga palo ta so palo vesili umar ko kere o ile la palmia io ya po la uli po fia me fa ko fo ta ya po kula epa po pio morio po katopa wa kai o va nga fa bu fa ta e wa fito e fiku va persone ia ma tamali e tu tas ia na ya la ko kasi wa ke wa po mai pa lo kai ko ke ku la va nga ku ko kasi va pe ai fai lo ko pa ki ma ka ko fi nga lo po ai la par mia ia fa ko foi ba e se ma ni o fi na nga la fai ta ai foi o va nga fa fai ia tele foi va nga fa fai o le I fo la ina la to fa la tu la nga foi o la to na va tau sa e staimi ia o ne va ia so ia e mai se fo ia o tu la nga ese o lo fata tia ele tele o na vatau ia mafala loa ia matulanga foi le tau tatai ai fai ale matau ia pola e sa o ngor kala tau tatai fai ale matau ia fina ngalo foi fini ngalo tatu tunu ia o ia manga ia na vatau ia inga kaunga e palo kai ke manguia o e malu ko lua malu fanga e manuia foi lo nu malu tu malo e manuia foi Samoa lau filinga ia o lau palota ia manto el tanto por kalame foa faso o ia salo staimi po le fai un alvaiaso po le sa kala mo mai sina la le late na fai fer mai mo fa fo mai ruta tu tunu ia por kalame le wa tapena ina foi eta tu fa salunga ia e so an fo tu fo ta wa la tu fa la loa ile
e le whaapito tasi fo ile le wana o se vaenga whaupufai. O ai ia le vaenga whaupufai, sui tau wā, sui tai tō tasi. Ia, e fia whaisa na whaamtalanga, ia, au le fo ia wanoa le tātou polkalamera nei le tā ua le tawhili. Whaingoi no le whaalele ngā fulu, io e pe tau mai nā le ngā foilele, ia o le tau vinga ma le tau ftolinga, e le ngā tau sui tau wā, e mai se lava vaenga whaupufai, ala tau ia whaalau loa, ia e whatatia tu fo ia wā, ia le mātai tuunga, e lo tātou atunua o te tele. Ia e fua ia le tātou whainga whiwhiringa, ia mara oe pālo tai whai. E la le tātou programena sa lo le asa, ia la mai mo mai foi, tāgo tele, la whatara noa foi, ia tai ta ia wāinga whai. Ia, tūlanga na, mana ia tūlanga na, ia wai, ia e pei o le mai tau, ia wāngi ngala wailunga o penga ta whai langi, ia le tele foi o whaala wiloa. Ia ai pe wa tapa le tātou whaasalonga, ia le tātou porkalambe lea. Ia ina ia mawai fo ila wanoa ai pe ona whailo ila fionga ia whaasau tauloa. Ia tūlanga umai pe ona iai, lea lai e ilfo whanga ila sa ni ila fiafi. Ia ona mai moa fo ilea ma tūle matai mai. O lea o ngā o lea porkalame, ia e whaamaramala tili ai ana watau, ia matape naga uma. Ia tūlanga pe ona ia ia vaenga whaaupufai te das. Tasi lea marasi anga, meni o whainga whiwhiringa. Whainga pālota o mei o social media. Me tau wha, o ta ilo ia lau ia toi wawai pia toi fo il pālota leo o mātul watas. Sa tau le mālosi tere lea nga i o vaenga whaupufai social media. Salo sa mālosi eini si o mesel vaenga lea whātua tua le tua sa mo tasi. E mea fo i o whalau loa, i lunga fo i o a terminal nei, wale ngata i vaenga whaupufai. Ia wo o sui tau wā, le ua le ngata o le tio, TV, o vaenga umai maise, ia le tamale o le Facebook, whai lau live, ia whai mai eri la unga, man wha lau loa lea sui, ia tāua tele, wā ina e pu e ia le tātua tunu, ia tūlanga o lai, tātia mai ai, ia le wha moe moe lato, ia mata penanga a sui taitasi, maise vaenga whaupufai, ia Tāua tere la ia, nisi o vaenga marpitola aula tō whasalo. E mana ia, ale o tāse e mai whasa o i tūlanga i tātou whaamarea ngā soi whoma swanau. A so lua so lima nei? Ia, o le tātou telefoni ia wanoa pia, e wanoa mai ale tātou telefoni tā leo ngor kai au e ka arse fulu le pō, ia, po le tā whole ono le fiafi kai mbore le wala kulwhai ngā lotu. Ia, o ari mai ngai fiafi siri mai, au le watala. E taimina nei tātou iei porkalame foi a soifua māso whanau. Alora so lua lima le nei. Le o iai ni se whaamarea ngā soifua māso whanau lunga tātou a live, tātou a Facebook, ma tātou YouTube channel. Ia, o le whaamarianga o le aso whanau. Ia, o le aso whanau o se o tama ia Robinson. Robson se o malo. Ia, ua atole sulima tausanga lo whaanga e watu i au mātua ia mai moana ma seo malo. God bless your son. Ia, toi sawai le sunga abera amo whaletangoai. Whamanuia atu le aso whanau o si o grandson o Iris. Ua sultolu ana tausanga o si au pele lea. Whai aku iai o iai furu ipu kai au, ai whai mai peia e mai kai au. Lavi upoe alo whaanga mai au ainga i Alaska. So le, o le fo e maua i ora wha mai le maua i kakamaiki. Wha mai to ina whai ato i o iai furu ipu tai au, whai mai peia e mai tai au. Ia wā, isi nā porkala me isi a inga ni ta whita. Bo whakulanga kai me furu ipu i kamaiki. Ia be yo e ri e fulu kaya ia i ro le ska mai tinga o ia mai lo ia pere ia for kai mea ai eta e o si de ia le awale ai ia to tere ni se le fa bla tu le so la to so i fu mas fanau ia na va fa i fia mo ni lo fa nga ia mal fa mal nga fo i morta tu tnu ia me se la to so i fu mai ne ia so le so lima le so lua lima le yoni Asa lua suli manil masina yuni. Ia, ayan manan tu tato se sina tato musika. Ia, toi tiri mai, fa wau tato butlambe, Talofa Samoa. Whai ngā ua sa whai lea, whako whea o
Tamilu tine vaenga le taiao lea ua toi lua se fuluma le whamini le toi ntalea o le tula e iwa nei taiao le uta maus taimi o na amatalia fo ile o le tātou polkalame ea ma le tātou company po le whanata vale le Asco Motors le sunga ya lipa maunga ea ma le tausala ya Wanita ia e pe on masenia e la to fa la wi lo masani on nei vaenga le taiao fa pe uio o fa so o nga le sipi la tu ilalo au til lo tu la ma nga ia mai le sipi la ilalo sol fe fa ka no ka van e sa fa talo ta vale o le Asco ya o le ka o fa ka oh e va carpe vese pasenga lupi fa ma se fo e va la va ka osca vale lita fit ya va yo ma ya wa kasi le o danga me va nga fo yo company o le lango inicio tato por kala me fa nga solo ya se va nga le Asco Motors se valalo ya o le sa was time le to mauto no mai sui fo le tato por kala me ya al fa fo fele o a fo ni la to fa la lo ya pe se la ko me alo fa mo le sa tama ya ma me o ma fa pena so le sa so le e se le cruza so le ka pena mo le sa tama wa fa pena ya va nga le Asco Motors inicio to sanga wa fe la sa tama o la va nga yo ma yo le masino kuso yo kuso ai pe ya wa kenso voi la sa tama a man to le ano ta tol palota pe ya la fa le nga ina la sa tama to sanga ni pe ya la le nga le sa ka ko ni pe ya le ka ko wo ye fa pa lo ka ku nga sa ka ma wa pe ya pisa nga sa ki nga ka ma na ya pe ya ka fa nga lo ala so ko i nga la ko ya se i fa i ka ko pa lo ka pe mo bo pa lo ta pe mo bo la sa tama ya tato wa we rola ia le e wa le sitama ola pisa kwa lo makua merkala makua hai e ko nga sa ka ma pa lo ko le scala le mele vesi ai ya te la fo ya ta pinanga la to wa lo ke va i fa lo wa te la to fa la lo la to e ta pena i fo i tina o ta maiti makamaiti ma se fa ta o ta ma ya le o kuso nga wa ma singo fo la to ya e pe ia ini so e kale se ia la tau fia nga fale tau sanga fono tanga ta pena fono tanga ni so e kale se tele ta to no va so o le corfenisia le kale se metisi ya mai se fo io le fono tele le kale se worship center ya o le e nga solo mai la sa nei ya le nga solo mai ia fono tanga ia tulanga pe ona yai
Ia la ka manga e kasi ale lua vai aso e fongo ia. E lua vai aso le kofreniste Kofreniste, le e kalesia metisi wa mo mo fono le auso fe alfani. Ale vaenga le a faltua. Ia ona mono muli le fontele pe ona yai le awa o tele o fafiangainga ia ma tulanga mawalunga le kalesia. Ia a ole e kalesia worship center tasil vai aso. Ia. Na yo fontanga ma fero inga fala tausanga ni so e kalesia o mat fol masina te nei la to fontele malua ia mai sio le yo chieles ia te le ai kalesia e fono fala tausanga ia le lai fanga solo ma wa manino foi fa tu le kalena la to ia masina ma tai me fono ai ia a o masina fo wa ia se ta tu e ta te le inga fsili ma inga file paseni o va qua se ngupi far me le o to e pi o te visi sa o ngi o ya fai foi ia kai ro ia ka o fatali ka e o pole vai so fope ya mo foi nga kai ka la fa popo i fa manu yanga la to e ka penga koi bol palota ka ko fa ia ka longa ka mai ken ka mo ken kamo ata sta musika vaso talia le sungali pa maselata waenga las komotos ta te kala me tala lava Samoa le nei vaenga le tai out
Manga tui tu e wha, e ta ulo u fia fia. Pua oe wai maua, malingi mai e ia ula ngona, e mole wila ia u whanonga, ma whai titili ule alofa. Oi, ua senga ue whati, loa lofa ia oe hani, o ani fua o so alofa. Whaila mawai o lo uola, e whapena o e sunga, lea matanga o mawhauwhaunga, o le a umalawa le tausanga, ai le ai ma se i unga. Samoa. Le falena poi arasi, e fa pena o e hani, na pou isi o uloto, nai ula vai na palasi. Oi, ua sena no e fati, loa lofa ya o e hani, o ani kua so alofa. You
Ia, o e wha mai nisi o tātou whawhiawhianga o nisi lau whai o tātou musika te toroina mawhtaina whoi i alo tātou atunu leo whenga soloai leo o taape i tiu te mga aluenga tātou iei leo ngā tono leiva i aso maranita i au wha timu wha malu a leo o taunu mai sa o sui o tātou kamarita vale o le Esco Motors tāu tele i le nei avanoa wa whai la tau wha lau loa i amporkalame wha uau ia lea ma te so atu mara whionga i avaonga ia wha pia whoi le tamaitai a Wanita, ia soi whea le tātou porkalame, ma le tātou taranoanga whatara whātu waonga, ia mālo le soi fua manuia, Whataro whātu ni tai au, mātango fie, whaso tauloa, ma se foi ale, tina ia ta whili, whape foi le, ma malu le tātou atunu, mālo le soi fua manuia ni tai au. Ia, o le nei ai, o le wha malu le tātou taimi, lei o na, e whare manatu, ia te le la foi ni sa vaenga lo whi taranoa, ia, tātou company ia indisi la fo yo vai ngai tō si la fia lo tātou tunu maunanga tau tā vale le Toyota ma le Esco Motors ia ma lo faftai o le pau ale me fia a matai tātou po kala men ni tai au to fa manatu le mato puipuinga fa falenga o simea le warranty o tā val fo ia Toyota le fa tau tātou company e lua ia tapula po tūlanga tau na ausia o no mai ale o le aonga o le a puipuinga whawharanga o si mea, mua, a whape whaonga so o le, ia le tā wale, o na atoa o lo na se lau wafe kilomita na umale ina, ai a whape sea whaonga. Ia o le si criteria o le tōrsuru ono masina por tōru tau sanga, o no winga tōru tau sanga por se lau wafe kilomita. Te le nā taimi e tā penaile o loa ina, ia awane i esi whale tōnu voi tūlanga e pe ono, se mea le tauna tupu tā walfo, ia e whamana tōtula le malu le tunu. Ia ona vata pena tato company mo le puipuinga fa fale o si me o me maria ile ia se ta vale wa faina taluna fa vai me tato company manga ana i mia i tifu ia ile ni me uno fa polina ile ia le mamalu le tunu lona lua ia o ile leile so ta i mai tato company o pe o fa ya to time o fano o ia i pe tato ta vale Land Cruiser pickup single cab ta vale ia o ngai fa to anga pro keti po anga luenga mafa ia wa wole o toi maua tātou roli fo e taina le pa uono pa uwha. Lea lau po supplement po wasu i el tātou piki apu lea Land Cruiser single cab. Lea o iei tātou ta awale le taimini. Ia so tai mai pe a fe mai whasi test drive mai sirisila. Ia e mo nei taimi o tau sanga lea la tātou la asia le awhalona lua. Toi a na iaso tātou lia iulai. Ia e lei o na whatapena ma e leo si tāma se la vea pe o tālonga le kirikiti. E ta si ale wa ai tilo ia wha i te lola i o se fufuanga. Ina e mwhai wha tino tātou miti ma tūlanga le atina e o tātou atunu. I le fuelo loma le pālota. Tūla i mai se whai ngā mālo. Ia whapena ala valea na se el tātou wa ilum.
Io, tau sanga lava matara noa tātou kamari tāwar fōu, pa e tō tāware la tō lua o lua lima, la foi o atu tau sang fōu, io sau fōu tāware la tō lua o lua ongo. Ai, nei tau sanga, e ani hei laks fōi e tau sanga te nei, mara tau sanga tu tua, o la ia tamana. O le whawhetai lava i pāanga tātou kampani, ma le mamalu le tonu. Talu lava ona o pese atu tātou polkalami. E wa tele na alu tātou tāwale na le pa utau. Basar peto e lua peto e tōru tāwale la tōi. Ia leile sota i mai le lua o varselau, ia pe wala au mai lau telefon whea vea i fitu lua on tastasi. Ia on whamatala la ia uli ili atu langa pe ona iei tāwale le tōi au o tele o tāwale walu. Ia e monia e pole alfa mai e mo lunga le tau. Ia al whiringa foile le e mo lunga le tau. Aia, e umi whao ngā pia. Ia. Koe whiu e kami runga lai de kei whare ko. Mai mana tua whai. Man tua whaso o aso ia. Pore ale ma mau e sa vale atoa i nei mulunu e tau i oi. I oi official leo leo e le se pole o teimi nei. E o ale sa vale fo e se full minute o mai. Me alau kina le. Ua matua i ta ua lava ta vale le teimi nei mo tato fe au matiu te pe ona iei le malu le tonu. Oi lo a pe fa pe mo mia se fa fo se i fo ile a tau no umaro ai le o se fa la o le fali ya ma ai la le ve se ko inga ma lo mo so sika ko pele o lo me ka mo ya ku fa lo mai se ya pe o ta wana o nei mea o ta vale i nei ona po o aso ia a fa ta vale la inga se ai ne mo me al te mini ai li va so e le ula se tu langa le o le latina e ma le sa ta mo ai ngole tu no o te lo le foli me wani ta penda to pa u ma to pa u mo la lo ma le le to fa ko ka fa se ku o le pito a ta mo tai unita Yeah, good morning, Faso. Lo lava Samoa, ia whamanata tu pea o lo ta ua fo i ta vale, ta ua fo i tō tonga o ta vale, ta tō pau lai maua, ia mta tō maa ta vale lai maua mo so o se tuainga ta vale Toyota, i le tuainga lea ta tō Hilux, ia o le high ace van, o le van la poa, o le ace van lea. Ia whapena fo imta tō ta vale la Haiti, o ta vale ia i le Yaris, o le Corolla, ia o tuainga ta vale uma ia o ta tō RAV4, ia o le model lea, o le Rush, mole o lai maua o matato pa o mama o ta vale ia o lo mau fea ia tato Mac Rims a o le Land Cruiser ia mole se sila i fo tato Facebook page ia o le a whaalo atu mai se ad e whaelo atu ia tuainga Mac Rims ese ia mai se fo ia o le ese o tuainga Skyly o Mac Rims o lo o maua i le tatou fale mole whafso tai mai le lua fitu tastasi o matou le maua i vai mea ia o le matou vaenga o Edward Maestino ia whapea fo ia o mwhaiona fsosoani atu pole a lava se mana o ngā tau pau tau maa tau pāts o lau ta vale Toyota whamanatu atu e tatou au nanga e mwhaiona o ka ia tatou pāts pia whapea wala au atu ele o maua i tutono tatou stock ia e le au nanga le mwhaiona o ngā order tatou parts we will get it within a week and a half for you e fia whailo atu fo ia whamanata tua netai au tatou au nanga le bano i o matou umane le mate i umai i le matou whale i vai mea ia whafso tai fo te mai tai a Stephanie i le lua ono tasi lua telefoni lua ono tasi lua pe amana o mia fo i se fesosoani pe ala vea le ta vale i le tūlanga leo le vali ma le bano ina o le ta vale o lo mo whaila au nanga na i o i vai mea ia pe Pablo Fonel lipa pe sine fia ia whamanatu atu le o tā lia whaso o ia le tatou motele se la whai tō whisili mai fo i tatou paanga ma au mea mai al tatou company ia o tapen penal tatou company mo le masin fo you lai ala ma whailo atu stemi la tamai ia le aso mal temi a sese tu tatou malanga le masena atu le motu se la whai a wata tatou service o ta vale se la whai e whaititi ai le tau le tu pe alu le mai lungo wa am to e fo iatu ia mo convenience so ile le whaatino ina ngā luenga i sa vai whamana tu atu foi a wha pefia service lau ta vale le whai le booking wala au mai le lua o nota siiva lua o nota siiva whai mai le booking e alan ta ua na whai le booking pe so tai mai ina ia le stala lau ta vale ai le amai ina ia mwhai na maua le leila wanoa e mai loa whai loa ai a fafo se ia mai ia te o fapo ia manu o fanga tato polkalam ia ona fale tonu fo ile le taimi fai ai matu ai na piki lau ta vale ai ta wale fai o le appointment
ta o tu le aso mal taimi ia na su me ale mtala mai al taimi tal fe ngai fa ta unu le fa moi moi e le pau yo na i me ta ua fa so ni ta ya o le anga o le na va ve na ma o mai ia ai tele ni si me a salo ta pulola le vai as fo pe a moli to le li ta to so fu na masin ia o va pena le to le ia tu tele o isi au ni linga Whaatai, ia orena, a lewa tā ua le tātou sui fort kamari, mas foi le whionga e vaunga, ia e teimi fo i mo sala whai la tau salo i umarong sār tātou whale le whai i savalalo, ia ko le whai skako wharkeri sala whai ka whai ta siku i kako ngā renga mo kako i sa whai, ai le whionga e vaunga, ia mara tamatai o anita, mara tātou kamari tā vale, ale Esco Motors, i Polkalamber nei tai au, manu ia tere ni aso i jūta mga arwenga. Respondents oppose Cook Islanders having automatic New Zealand citizenship. 30% support Cook Islanders